ye wo ena wo de ni be chire mo takwan so aroma stores no na ehwe ni mo hope opposite wa wo be hu ye efie kuma number 9 taxi station watakra de brekum ye wa mango ase ye ben Chris FM go so abotan so won sabe kan ye ben Sasa FM afi council quarters call junction ewo eye obo ase me papa enso ewo ho a wono so edi juma 0540 311 311 0540 311 311 and now say 0249 311 311 0249 311 311 na bibian so enkoso ye enfama doc whatever masani amisika ye no siatica ya de na fi we say de ya de ye pese ne to nkwanta pai ay anu nti no ye pese ye bam ho na ye beja ya siatica ya de ya ate obi nso wo a adokro no nso onim se numpo ene siatica no siatica e de be nsem ne anim nsem be na obetimi de ama ye de afa ho Adi can be sasa holidays. Juma. Siatica de any jedar mum na onya penny onya ya on mo. Ada any jeda obia jina nino. That's a time I no. O jina ho anye hi. Enye ye. O tena se a. Enye ye. O da enye ye. Enti se ohunto wa yenso no yenso ye hunto ye. Onu kunu da kure enye ye. Yes, enye ye. Onu yere da enye ye. Enti ye hwe se obia hunto no na nso yenso de enya hunto. Enti ye jina muma obia se holiday se obi occasion bia koso bia na ye de agina mo apart from Sunday pen na etimi de den e de gi ahome kakra aha nti se wo obi a wo ha na o pese oba na enye Sunday nko ade a twa na mo na bra oba de a wo hu 21st nick e betimi aden eboa o na se ye ka ho asema de bia no se de America no ya kan so still na no nya enough nipa ibre na still monte omo aten so still monte ase yi yes enti siatica nef se ka nef na obi so de bia mo ka nef na nef kra no ye de ntini okay sa ntini no eno no ni nipa duan mu a on tehwe wo nipa duan mu wires yes wires ana sa ahoma no eno na ma onya atenka enyina mo fam yes ena ma onya atenka eno no ni ho no ma on tehwe wo nipa dua okay na ye nipa dua mu nyina na ehwe ho apart from etrinwi ena ye more no no eno no pena nerves enim eni tra the blade twa on te yaw sianenso ye nerves a ye ka ho asem ye ntini no ama atenka no wo ye ho number bia apart from enwi ene ye more eno na nerve na den enim eni tra the blade twa on te yaw be ho number bia de ho sambe ka be ye de anase be ye ya no nerves e wo ho no na ne kese a eno no ena ma wotimi koba ena ma wotimi nante ena ma wotimi sore gina ho ena ma wotimi jonso ena ma wotimi ko toilet ena ma woni be ma anase woni oba atimi ye bibi no enam sa sciatic nerve no ena ma wotimi ye sa nyama nyina efi osisi efa oto ase efa osere achi onantu sa akosi onan na esifom okay na eno na ye ntini aye kese pa wo ni padua na sa ntini no ne juma edi ni se ebe ma wanante yi ebe ma watuma gina ho ebe ma watena ase ebe ma ye bibia se ho ba asem a ontimi engina ho ontimi nante ontimi adibia o de ona eye bia no ontimi nye se tena se na ontimi tena ase o toilet kra enye yi okay eno ne sade ka na ye ka ho asam na eba ye yi pa ya aya na me ka se ya cha wo na anipa bi mu se da won wo da yes obi be confirm nti anu kra ye ono so atwa sa ni pakro na o ka se doctor won wo da ni di ni yes o se me wo da enti me wo da enti no my age more maternity ward my age more maternity ward ma hu ni se the way a labor pain no sitie ena ma hu my age more sciatica me yes sciatica expert enti me nim sciatica pain na sciatica de ba me nim pain na labor e de ba obi be wo a onim se de na yaw ne sitie ena se sciatica no so ye obi no obesa esa awo no my age more hopen enti me nim se the way awo ba yaw no e de eba eno no ba 2-3 minutes na etwa okay e wo mu a contractions aba na asa ba 2-3 minutes na asa atwa akola ni piepe na ohwan eden hato fom eni obiem the said can ya there a continuous pain as if say ya no to say the odise kan eto jamu a anshada enye kokosa na odi twa nipa no just a heat obeti heat ewom obeti se kan nam na etwa no obeti sa we no o sa feel some electrical shock e ka ho
anopa ya me swala na me brother bi a maintain kan cha pa Kole Joseph offer me say dog madam fu bi a oya oba o se ne nan ne serechi twene yie pa ye ne ya o ye ne ho hwe a enye yie ana me so on fa oba ne number ne mama na me ne kasa no se the way a na damfo no kire mu ne ha no saa pepepe ono so eden eka ensan say o so atofom abofom pen ben so onye ne nduru ba bia enti siadeka no emfa ho ne o h but empenyifo na ha mo na mom onya accident oye obi a adwumaden oye obi a ota yusu body in such a way say ebetimi affect nerve na ebetimi ahometimi adeden abasam but say the word describe sciatica pain what mean say ade no eye ne yankasa nti we no enije bia nim tem bia no esunku na nipa na eden osun because pain na nipa no ete no ade a yie pa yie enti say yakasa sciatica ya chen awo na waje atum say ebia na wode no level ne nyandru severe stage na sciatica kra no ne mild to moderate stage no kra no enka bia wa obete no enye easy na kodru unbearable stage na pain no ya ho hwe enye yie na eya na ya homete no den etima mema sun ti se nkwala na ma no so no ane de say wo da na wanya sciatica de a ene wo be easy pa because all the no pain na wa famu no time obe woni de ebe easy because why the kind alpha pain mo nti awo pain de ene de be simple amount nti say ka say ka ho asema eno ano no na ye hwe enema e de ba ya enema de say ka e ba na se do meka no obi a wa bofom say car accident wan ka say na opatre na obofom ana say bibi na ebo osisi ana say even what we masoni anaso obi a wa fro height and free hop o de online be si form we footballer o jumping now head the ball na o be land wrongly ni nyina ya de a etimi affect sciatic nerve no esan say o don pe na wo sisi no ehun betimi aka okay e betimi aba say Robertson bi a wo horom no awewe spondylosis one leading cause always related with age o nyine ko anim na o chi don pe no wewe nti eno no we a emia nerves no nti emia nerves na ma irritation ma yawa oba feel oba te feel sisi e for trust sa akosi unan nti tembia no be shase we osisi no oba ka se osisi nkwa na before oba hu no na o trust e start say ye oya wo hu na o sere nti ebi o ha ne de atimi start ne na ne baako e be wie no na ne abaako na eden aba be ka ho okay ebi o ha abaako ne pe na eden e ha no but the other one de e ye free okay eno de e be dru ho no okay but yehwa one of the leading cause advanced age na emma spondylosis aba etuma sciatica no eba ebi o na onya nduru ho na emom se do my sister me kana asem no abofom no affect na chidompe no ama wanya straightening lumbar okay straightening lumbar no na chidompe a aye straight and ka o say yes ka C akwa kakra bi lumbar side no but say ba say nam say wa bofom no ama ne de no akwa straight it is stress and ama muscle contraction muscle spasm muscles na wo hono ana say no honam no contract twetwe nti no twetwe sa na then twefra sciatic nerve no Sunday mu ko ase senti abeye straight definitely nam no so good ebeye search etini sciatic nerve na then na obete piawa obete ya obefa osisi na oto ase no so obefele se twetwe wo honom onantu obefele se twetwe ona na ese form na nkasa no obete se yetititi asanso ye hyehye eka ho ni nyina che se sciatic nerve no ehun aden abasam as a result of form na wabofom a sa straightening lumbar no esi ye no na maniba okay doc na ene ye hu de ba na fire room se ebi ba ba ye me a se bia me nka se ase akon akakra na bia o ha ba mu ntina se no aye straight na nam ni nyina nso so twetwetwe me ne ade ne se sciatica ne ba symptoms no hon popuye bia na senchre ne be ne be yi ne ho adi wo honam dua ni mama ma hu se ne ye bai de bia sciatica enti ma minto na monko bia ya sabia bia e bi di se 21st clinic nko ja ya hwe bebre na a sha se with sisiale no be sha se ne sisi na ye ne ya especially penyimfo is it severe one and I say ebe start something mild okay ebi ho ane dey all of the sudden eba prekope eno ya acute pain
nti pain no ba start preko pa ehwehwe mo amanya accident pa amanya accident a ayeden aka sciatic nerve no okay nti ne de no obe pain no be start preko pa bet anu be den but ne de na aye dompe na awewe a emia nerve no static kakra asisi yale asisi waist pain nti ne sisi eye na yakona nim no na o start to say pain no shift ko ne to ase nti ekwa nim no ne to ase no say ne sere no so apa be den aba be ka ho oba feel say ne sere no twetwe no good say o hwe image a that screen so a ebe sha say wo sisi na o say ba bia ye kokko no that is pain a etimi den ba bia yaw no etimi fam ye den me ba abusia ko Sompa TV Tara 1 TV ko Facebook or Sompa 106.5 FM Accra and as Sompa TV Ghana 21st clinic ni nyina no search engine ho Facebook wo no na watimi enyamfo nyine ne sene Dr. Chechem ni bi ahwe na watie ase YouTube nso Sompa FM live dog na say baby agyan say ne nsa nifa so ho no ne nan na baby a red you on color no ho no from ni sisi no ho yes na problem. Okay. Left one dey okay. Okay. Enti ye be share say with nesisi no. Na wo hwe nesisi na, wo say ahoma blue no. I say 1 2 3 4 5. Last one, first one no adwan at the L4 L5. Ehon na adwan ye. Number 4 ne number 5. Number 5. Ehon na adwan ye. Okay. Enti eba from no. Obehu say ebimu so adwan at the L4 sacral region no, na be brina so eden, apa be kodwan wo ho no. Okay. Yes. Nti L4 L5 ehon na ya na dodo na no enya issue no nti bebre na ye betwa x-ray betwa MRI ni bibia na obehu na say lumbar spondylosis and as lumbar spondylosis no obehu na ye L4 L5 ehon na problem na dey lumbar na ye den lumbar ye sisi region locate ye o hwe ye chi dompe na ya chichem miensa okay ye kon ana ye chi infimfin honom okay and this is no na omo to din say lumbar region enti e hono so mu chichemu to na lumbar 1 lumbar 2 ye fin hono enti ye ka sare ka ho asem a bi o a ne santimi ye na ya na baba bi say dog me nsa ye me ya na sare ka ne bia na sare ka no e sha say free o lumbar region e sha say free o sisi no okay ana me say o sisi no lamba no e wo dompe nkuru no e mako 5 okay yo lamba 1 lamba 2 lamba 3 lamba 4 lamba 5 dompe no e nkuru mako 5 I say ring no e bia si rubber so okay bia si cartilage so okay na nerve efifa nchenchen and this nerve na efifa nchenchen I say for at the L4 L5 S1 S2 S3 no hona starting nerve no e sha ase enti mama mi say unti lamba no lamba 1 e started from a form one na say if started free so and na form ya ribs baby ya ribs ya fe no baby ya end no and lamba 1 na sha ase okay and na sha ase o ya lamba 1 no ho and 2 3 4 5 6 5 rather 6 ni ho okay answer na S1 sacral and also dompe a nkura no so toaso toa lamba no so eba form okay hona nerve no eba ba end okay and to say before so we benya how every lumbar region no good aya na every esoro honom at the L4 L5 no hona e sha ase enti se ko ba se kokko na bibia ye kokko no eno ye sisi that's the regional atimi sha ase enti bi obi de sciatic case ba na ehwehwe a ye twa x-ray na ni sisi no na ya ehia ebi ma wo nim no na wa ko twa x-ray ni nan nyina akosi o trese ho bibia pain wo na at the end ye ka chen say bibia ye okay na ontene ho ase adentina menti ya to say na o say bibia ye okay ontene ho ase enye ho na wo so hwehwe even o hip joint ebi nkura hwehwe na hip joint na de nyina o hu no hwe wo ho because fa sa dompe na dompe o hip bone no ene o sere dompe no wata so dompe na ekosi form no o hwehwe ho nyina hwe eni ho because ebi mo dwen say dompe na ye no ya enye dompe because nerve no e fa dompe ni nche ho no ma na eko enti o hwehwe dompe na o hu no hwe ye be ka say dompe ni bia intact but baby also hwehwe eye kokko na o hu no sisie ni mu no wires na dwane ho no no okay ho na wo say o hwehwe okay enti o de ba expert for ho de a ye ni baby a ha no e sha ase 21st clinic enti investigation straight away ho na ye den ye twa x-ray say MRI nso na ye hia ho na ye no na ya hwe ni e koso e wo ho no okay so what I said there's compression
honum and I say just ordinary irritation keke nerve no etimba say compression bia ni ho don pe bia mia nerve no but I irritated and ho ba asam say say you be a otena se che prolonged sitting ni prolonged standing no etimi irritated nerve no etimi no otena se che yes etimi nerve no ho ba asam but obetwa x-ray no na osisi no don pe na ho no bibia intact and pressing nerve no na mom nipa no owayaw okay owayaw enti eno sa no eno no ye ne de no ye tena se na wotena se che agina ho na ogina ho che no na ma ne de no eden eba okay nti wo bibi sa na obeti yaw so yaw no be sha ase kakra wo osisi na fa oto ase ekọ kakra go siw na esi form na the sciatica ne yaw no soronko ne say anase different from other pain ne say pain ne ngina faako enenam okay and I also feel some electrical shocks as you say the naked wire and account and I sound to feel some muscle pull be a sciatic nerve no sciatic pain no different from other conditions okay different thrombosis DVT na medical can say and no so no etimi ya onai say the way sciatica na but no dey etimi ma onai ne ho no sciatica dey ma onai be intact o hwa bibia okay obi gina nche na ohwa obi hu ka say bia on hwen how but inside one na onim de eden koso wo nipadua yes enti pain no radiating pain shooting pain what pain no enenam efa to ase etimi eye oya fa be fa groin groin eye oyem ase honom no otimu say oti pain wo area ho nyina okay enti say onhu sa how na eye possible say okay no sciatica but men diagnose ho start say on painkillers fabra expert for 21st week na ye other further assessment hwe you be so on my performance so performance no muscle and no what direct contact to the sciatic nerve okay na sa performance no and no wo to ase pen na wo to ase bia wo to ase ankasa no no and na obi ho no ma otena se a enye easy na ye massage nkra na mia ho no ma ho na obeti se nipa na ye den o tiantiam because sa performance no ho no a na inflammation ba ho a the weight the pressure and the nerve no so into the pressure is nerve no so a obeti yaw ye obeti otena se na enye ye na ye mia oto ase na obeti se yaw abeba no eya no eno adin ye pa to the bar na ye further assessment na hu se performance eka ho a ye hu kwa ye de be fa so a na it me treat my performance inflammation no enjai na ho aden ato okay donc so bit treat ye numbness ewo ne nipadua mu se efa na sisi achi ho no eba ne na se afa so krampo no se bia ofili se ne mozen mu ofili weakness wo mu ase mu ahojo kakra ne ade a eno so nyina na ye essential ni bia e de ma sciatica na yes numbness sciatica e de titriti ba da enye no nko na de titriti ba okay se moja enso enko ye wantini mu a betuma ba se circulation na enko ye eno no che se sciatic nerve no ehwa ba asam okay be moja na enko ye no ema sciatic nerve no nya oxygen enya nutrient ye enti eboti se na no yetitriti na emom enya ndu sciatica stage no okay but sciatica na de titriti ni ba de a obeti hihye kakra ka ho obeti se tingling sensation and I say what panier needles ofele pinching and needle like pains ewo onan mu se bibi wo na onan no I say hihye kakra abra titriti no so enti eno na ye soso ya and I say difference hiding ewom se circulation na enko yi a wo de na be titriti nko a na de ebe baba ka ho ne se wo se onan no start se peja eno che se omoja no na enko yi be se ade kade a the obati hihye obati say needle like pinching pains den eka ho or feel electrical shock so eka ho okay eno na de sciatica okay my uncle ye chika kra na oye ko okeka courses no na me pese me bisa we say pregnancy nyinsen etimi nso so e courses sciatica ne bia na nyinsen e course sciatica insan so of onyema ema o change posture so nipa no ase o kona chika kra o ni mubu na na fu no na chini nyina abedi na apia ba nanim yes epin for me bre na was a waist pain on nante na won so ne sisi mo se ne sisi ne ya o so le crowd mo se obre okay yes nti nyinsen etimi de sciatica eden eba ebi ho na wa wie no afi na sciatica no ama ne ho so enti sa no wonyem no se ba obedai onyema obetimi aba mo ho o da bi yese wo wie yese wo wie
all we nso a just akola nya 1 year answer. Wow. Nti ano no ye mane home remedies later no me the home remedies never obetimi aye ofie say be ya pain no obetimi manage ne kakra na wo de aba 21st no ye be kire no so aka ho. But then say onyim na onya sciatica ana so wo fresh na sciatica ba me mfa mba 21st no clinic I so twen na manyi say no wo wie ana say wo nso a na wa twen ama akola no o twa ne no fo de a obetimi aba ensa say aduro no o ma me no ma akola no betimi aden anu maduro no bi nti je say o twa akola no fo true breastfeeding say 6 months mpo na wanum akola no fo na so no ase onum biam de a ene de betimi aden ahwe na ya more drugs insa say akola no enum no fo wa wie nso akola no say onum no fo na o ma ne formulas na so a obetimi aba because bi o hono ma wakoy operation after operation na chi no onya sciatica emma ne sisi ne to ase eden eye ne ya nanso okura akola yentimi hwe no bese akola na nom no fo de a obetimi de aba na ya hwe. Okay. Yes. I will see Dr. 62 say na ye ne no twetwe nkomo e wo Sompa 106.5 FM Accra so ya Sompa mfidi ahodo o memu nchodo ne nchoda so enyina da e twafa ho Sompa TV 1 TV so e krem social media handles ne nyina da Facebook, YouTube, TikTok ne nyina da ye cha ye ho e wo ho nti no obetimi ajoin ye live na bibia so etimi akoyi obetimi do messages no etimi afa Facebook ho na say YouTube ho na yakokenkan e de ama onua Castro se obo aba so oye adwumaden na doc Miami sao ye de be na ya na sciatica ne se obi habam ho waba betu ase obekọ no some few months bi ana years later na asaba de be na ya na ma ne basa. Last week you discussed diabetes. Sure. And I can say diabetes is one of the leading cause of nerve damage. So you can't nerve damages diabetes aka ho say nerves e woni padua. Okay. Nti omomo sa na obi a wo diabetes a treating sciatica no. Likely say nipa no be san ba biom say ne sciatica no. Ana say ne pain na ya na wo de ba ye treatment no asamba back. Oh, okay. Until say diabetes no. Ebe kokra ana say diabetes so enko until say be ba normal kra ma like onya any crisis of diabetes ne there possible say betimi adan asamba insan say diabetes no ya na ema circulatory problem and afi den so no sugar na edo so moja ne mo no prevent ema nerve no nya oxygen ema ne nya nutrients the time bia no nerve no irritated nti etimi treat na ekọ na 1 2 3 years later no na nipa na den asa de aba. Okay. But ba na odi beba no enye severe to say kane na odi ba no. Okay. That is one good thing about sciatica relapse. Se pain is na ba bioma aya na ente say first na odi ba to first na aye den na ontimi nsole na oti wheelchair mu na o wia no on transfer samba biom. Okay. Yes. Okay. Because enya kan pe wa be hu say na wa hu kwan dada nti o say o ko dia o say na o dia ba but say one fa mba kura mpo a entimi nsan emfa on ko unless be before Friday aba be boom nti diabetes one condition a etimi ma sciatica no esa na chi eba. Okay. Na ade ba ko a eka ho ne say omo a ye treat omo a ne ho nto ne wie na ono ankasa discharge ne ho obi ho a wa ba 2 weeks within 2 weeks no ne ho ayeden ho ato no anom sa wa ho se na ho hia se obesa ba biom ana edro no kra onom kra mpo biom onom biom because ne ho ato no na wa ayeden wate ada enti wo mu a na esa aka ne pe se wo obi a otimi bidura se a eni kwan se o jai prako pesa e so to aso kakra. Okay. Yes. Enti o to aso no bidura ya de a enya adwuma 10 to say brofo de na aye adwuma within minutes we aye adwuma in weeks and months. Okay. Days, weeks and months. Enti o no maduro no na eduro no afi na e call nipa dwuma o cells no e de ye adwuma. Okay. Enti e start say ye adwuma na adwo no eno no kire say ekọ. Eno no kire say ekọ. Bi wa na bra no ase. Yes. Eye kura akata ni mu na eduru say inside na nkasa na obeto aso na ehili no. Yes. Na wajai. I was so to aso na ahele no. My sister be your friend Albright. Waba just echina Monday na be in 1 week. Okay. Now so the one turn of a dog. Into way na who he has a men trust one. Aye. Utimi anyumira. Wa zamba da chi obasa de aba. Yes. Anya say ayi bet sa na etie. Okay. Enkoye
the fact say I draw ma no I won say that pain because now ba na enye easy or te o say na osugu ne yem ono an nanim de na e ha no just within 1 week Friday Saturday na Ellen last visit na ne agi ma obisa say into dog we ehun be hia say me traso na me say traso wo jaya ebe san baba o say sa o say duro no ono na ono on time on shedan pay duro no sa but we there wa me na ne anom because oto duro a onom 2 days pe na wa jai on me no bio but we ne there wa me na ne anom but within 1 week now one no duro no e chena be 1 week nanso wa say nti o pese o jai duro no me say da bi on traso nti sa na nti ono ma duro kakra within 2 weeks na anase 1 week na who say o ya no subside pay na ba fom kra na o jaya e betimi aden asaba okay ana afi den so omo amo pagya de bia o ye German o nipa na ye German anase ojuma no o ye mechanic o ta pagya engine bia o ye mason o pagya blocks bia o ye obia like ojuma na ye ojuma den workshop bi kra na na de niema o niema ba one o pagya niema hwehwe enti sa niema na o ye nyina no ayade a ebetumi asa akopagya o yale na asa den aba sciatica ayana me to typhoid so the wa obetumi treat typhoid mane kokra na o san kodudua ne bone a typhoid mo wo a o san nya typhoid bi mu no sa na sciatica etie ebetumi treat ama wa ma ho atokra be se wa ye hwe yi a ebetumi asa aba enti most ata oba ho de a ye hwe wi a ye ka kire o se okwa menye sei mentena se nche mempagya ne memo edu menye sei enti ye kire o sa ne ma na fanesinos se odidi agora ebetimi aden asa na aba enti uyo obi ata pagya de na ebi ohonum a won hyeda nya proper position bi engina na o pagya ade amu edu especially mason for ya na ground no fom a ogina no enye level nanso ne na ba so wo fom nanso o pagya block a amu edu oji ade kra ya wo mo ayi ye friend is saying mortar ogina scarf ne na ba ko scarf so ba ko nsusu sia edana pampe na wachia ne ho akofom na wagye load enti sa de na oye no Sompa ekọ anim no affect on nerve enti ye tutu wie na still sa adwuma na obeye a na mortar no wa ma o nsusu ante amaw na ebro ho den so na o try so be pagya with sa bad posture na ebetimi we obi out fa ko timi the computer echi like 6-8 hours abra on sole ya onso oya de a ye tutu wie na sa na obetra so a obesa nya relapse o how no obesa aba o how no obesa aba nti mentena se nche ejina ho no so no se oya obi out agina ho na ye tutu wie na still na no ejina ho na ojina ho like 4-5 hours 6 hours na ojina ho na ye adwuma o how no obesa aba obesa aba enti se de wa meka no se pla ba kura enti se kane no enti se kane no enti ebi o no so a yenim de for sankofa o how no asa de aba natural yo hwa ane no yes because your conditions bi no a the causes ni ana say niema trigger man ba no is idiopathic obi anim de so comfa bae because obetuna hwe ho ye bet asa na den aba yes ebetimi asa den aba enti niema we na etimi ma sciatica relapse no esamba enti o ye obi a o ye adwuma na ya de a na wa hwe oniema bi a o ye tutu wie na ye ma advice bi a na wa di so one di so a obetimi asanya relapse mate ene entemmo so ansa na ebeko management no ma yenhwe risk factors ni bia etimi ema sciatica no so etimi ema ne homne so kese pa woni pedua ni meka say risk factors of sciatica na ede na obetimi abobo so dia mayen empanyfo they are more higher risks aged the aged people no more higher risks say umbanya sciatica obi omo 100 film a omo ye omo 100 a omo nipa be 5 to 7 bi na omo ka say omo de omo ni how be aye spondylosis and chidompe awewe enti omo like 93 na nyina ana say 90 nyina ekono obi nyina ekono obi a wo spondylosis obi a chidompe awewe enti chidompe na awewe no amia nurse no nti omo highest risks omo amoye tedious job adwumadenfo omo amo pagya na ade omo den pushi enema amo edu omo soro enema edi kwa achi omo soro enema to nsu ne ade ni nyina no
omo rex omo high omo so rex say omo betimi den anya sciatica omo de ne ma to omo achi yes ene omo sisi pagya ne ma mo edu omo nso mo highest rex say omo betimi anya sciatica ne bi okay yes enti rex ne de edoso obesity nso so kese ebo so betimi aka ho cholesterol condition like cholesterol diabetes any your friends saying hypertension nyina no omo wo sa conditions nyina no they are at risk of getting sciatica obi no mo niam bia like enwisie motobeko ne sa niam na eno so betimi dia bana yes alcohol ne alcohol ne nyina ya risk because ebe circulation ebe affect circulation ebe affect nerve no directly so enti ne nyina ya risk a ebetimi. All right, the idea to how do we manage sciatica? One of the home remedy exercises are obetimi aye. And na afi den so no. Se pain ni sha se beba and dem a wo obetimi aye wo fie abema pain no ebetimi aye den. Ekofom ebi ni cold compress and warm compress. Se wo obetimi aye use hot water bottle. Na wo de atoto baby pain ni wo. All the yes na ema pain no muscle tension ne nerve irritation no eba fom say what they no use warm water na pain no eno eden use cold one but you use block ice block now the towel wrap ho now they atoto baby pain no eno no sa no ema nerve irritation no ebrase sa hihye ne burning sensation akoso no wo hu say eden aba fom okay yes and exercise some flexing exercises are obetimi ayewo wo sole no pa wa opemu ana say wo dem honom no obetimi flexing exercise ebi na wo screen so no nti wo hwa stretching exercises a obetimi aye stretching activity ni yes wo da ho a na wo aiden wa pagya onan na wa stretch ho nti na nyina ya ade a etimi ma son kind of relief kakra wo osisi baby nerve a pressure is nerve no so no ebetimi ama wo son kind of relief timi aden anya we nyina ya exercises a obetimi aye na oduane gidi enso no ye oduane bi obebre a eboa nerves no okay ebi ni plantain bode banana kwadu yes kwadu ye wo broccoli ni nyina etimi inflammations it is o tidy plantain na odi banana na odi broccoli ginger akakadro onion and garlic ni nyina ya de a etimi inflammation na sciatica no inflammatory condition because nerve na inflammation eba ho nerve na inflammation irritation eba ho na masa how ya no ye den eba nti se otimi no meduro and otimi yesa esa adwene na ema inflammation kofomu a then obetimi aye free from nerve irritation and I say o nerve no se beba krampo a enye severe to say nti obia no hwe odidi ye na di adwane a ebema inflammation no ebeden ebeba fom. Okay. Now manage your weight. Make sure so banya healthy body weight. Okay. Yes, so you obese and as weight no ebro so a ebetimi ama pressure esi nerve no so. Insan say odom pe no ebedum re bi no entimi be body weight ni bion. Nti eba sa na Robert sa ho no obetimi anya some side bulging discs ni herniated discs ni nema spondylosis a ebetimi aden emma nerves no ho abasam enti say obetimi fruit and water therapy now they are managing weight. Okay. Fruit and water therapy obetimi the fruit nkwa ni vegetables without food for some number of days na emma pain no weight no aswa den ate enti nyina management enema obetimi aye na emma nerve no how na over 21st na you am full your friends saying remedies home remedies okay yes nti yama odro bibia wie no na ya kire nema kitenkete a wo so betimi aye ofie a be boa ma ohele no ebetimi akontem ama abusia na se doc fatwa so ema ye preko nti no se obi pese oba mo nchen a yemfa we say nto ato so se tantra he run about ehwo na wo wa akra ha se nom abusia betimi asa ahwe no ewo kumase ehwia overseas baby a Sompa FM ebuto no ne nyina na wodan ba kom oboase council quarters sunyane wonsa ebeka no ewo regional hospital no ne hwe ni mo pe me bacho first gate ni hwe ni mo pe bia ATM ofidie ni si no ne opposite pepepe no ahwe ne kira kwan so ewo tema community 1 Roma Kalika safo no ekire ho pe wodo ne be kire mo obrekuma ye ben Chris FM ewo obrekuma mango asego so abotan so onsa bekan ben sase
FM ho ena eye kofodua nso no onsa ebeka o mpacho takra de fie kuma number 9 taxi station ho ena yewo ena nkranza nso yewo ho takwa techiman sunyane mepacho obetimi afre 0540 311 311 0540 311 311 and now say 0249 311 311 afeyen hwe na Dr. Nyadwuma kakra wa hasenom obetimi afre questions bia wo suggestion bia wo de kan we say hono obetimi afre 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 emu bia obefre bia na yebehwe na yetimi age oso no eye studio line wa so awate ko fa cheyen 0260 196064 me pa cho good afternoon udi baby akasa free Evening. Hello. Good evening, Bacho. Udi baby akasa free. Good evening. Shama. Me pa cho my enti ashama. Where are dogs die no theatrical. About when all the make us so me 9 sa crying for na ye be wono. Tantra here run about here wa hadomin potem na sha my dear tema community one se bebe wana meboa inti tema community one baby a Roman asafo no Roma church ne wono na chi ho pe ne ye wo why your number me sorry am sad betu dwa nti obetimi asafre na wo kwa bibia ne ano wo hu kwan ne ye o ma kire why Pacho yada se so ofre 0260 196064 0260 196065 na bibia so etimi akoye 0260 196064 me pacho good evening udin baby akasa free me pacho do chambe chika for share supreme my share the day is ame pasto no kuchashi no simatika na mwaka na mimi na drobia de minha social no ano ama me faya no no pinkela no so a ebu kwa the whole night nenda e pacho wa he fama me do Ashanti region enti ahwa ai me pesa me hu baby potia wo Ashanti region he fa kro bes be kwai bekwa obetimi aba se obo ase na obekọ council quarters wa na se obetimi aba ehwan so so a me pacho emu bia wo hwe beben wo bia no boase wo mutimi boase council quarters wo de ye be sorry ya ma o phone ne men enche be se simedu ntemo no mede na ye number ne betudwa 0540 no 311311 no na wa frɛ na woni doctors na di nkomo why Pacho me so me da se o frɛ ye odofon so betimi aba so 0260 196064 0260 196065 hello Pacho good evening odin baby akasa free ma woni so kakra man na yente won kan ye Pacho so akasa free me pacho mayenti o onase entini ne so na onase eso ne nyina na asesen ye nyina ye tie sompa doko se ya ne na ase ne ya ne ya na ase nana esi fom aha yen towa dro na ya sabia na wasa okono mo hwehwem awo na o si kro na wo so wa kra ha ya na asa hwefa emi wa kra emi da chama ashamai okay
Me pacho. Tema. Tema community 1 ho ne beboa. Why? Roma church na chi ho pe ho ne ye wo but ya ma fo ne me ye be sorry a make kan numbers na woni doctors n panyifo na kasa why pacho ye da se onso freye odo phone so betimi aba so 0260 196064 0260196065 na yetimi afao me pacho ma wa fidie ne nkofo ma ye wudin ba bia kasa frame me dofo Pacho, you sweat yes, Amankasi. asama kese me pacho ma ye ntie we Clinic me at the day. me pacho ye 21st clinic 21st clinic. me pacho ai And Accra, no. Tantra hair run about to honor ye one pacho. Tantra hair run about. That's here and about. Pacho e hope. Now, at Amankasi, yes, yeah. E what de be ni won ti senka obo modern ba ha se no man ke be boy. Okay. Yo. Imagine can't try then to my children in Nigeria. Mate. Se kofodi anso ne be boy. Yo, ya da se. My info we say 0260 196064 0260 196065. Hello, Mpacho, good evening. Odin baby akasa free. Me pacho wa ujina so Odin baby akasa free. Hello. Hello, what's enka? Ye tie wa Odin baby aw free. Afra ojina so nkasa 0260 196064 0260 196065. Me pacho good evening. Odi baby akasa free. Aha, ofra no amo afidie ne kofom volume no na yen kasa mfa phone me ntie wo ho. Why? Pacho odi baby akasa free. Hello. Wadaro ma wa bebe bia no ma volume no wa fidie ni volume say TV ana wa lowa no radio nso so ana wa lowa volume no di ama ye se be ya ibetimi akasa na bibia koye me pacho good evening di baby akasa free tamale ma ye ntie we hello oh Oseta male but onkasa biem oti yenkanzo minima de kro my yemfa we say me pacho good evening odi baby akasa free No problem. Good evening. me pacho mo afidie ne nkofo na atwe ho free ho ne yenkasa mfa phone ne mo yentie wa odi ne baby akasa free Pacho the baby Jennifer na. okay okasa free Pacho Safi Accra Dawenya. me pacho mate ma yentie o Me pacho onya doctor kai no. Na ta ye me ntimi me bisa se Ashama area na hospital ni bo ana. Shama de okotama community 1 e ho na ben wo Tema community 1 Roma church na chi ho na no ye wo clinic ni bi wo ho why no mo nhwe Me pacho ye de make it number no. Mate e da se number ne de me be sorry a me de no betu dwa ha ye studio line ti ye program we na friend na wonya ye enti ya ma phone me why Pacho ye mi da se yenso ye da se se wonso frey ye 0260 196064 0260 196065 oh me pacho baso a lowa wa fidie ne ma nya sa wo be free so no obi foforo aba wada roma odi baby akasa frɛ me dɔfo Hello. me pacho odi baby akasa frɛ ma me Ame baza kasa free. oso kasa frɛ he tashi me pacho ma yentie o Ame baza di nisha TV no na no te doctor no tre drogi. Offer draw me sabi na mi say e draw be no offer bi ti say offer e draw bi any garlic any ginger. But the account no so
edro garlic ni ginger ye niam ye spices ye natural spice no o che siatica ya de na na ye ka ho asem oto ase wo sisi achi ntini na efa oto ase ebi wo ho na wo na ya wo ya wo sa ha na na me pa cho wo sa mo ke ma wen pa cho se e ba se mo ke no wen clinic ni obi o tantra hair runabout ene ye wo bi nso so wotema community Sompa FM. ko bi wa Roma sorry na chinte me pa cho ai the pa cho you tu wo ho bi sa na na we free time the Monday to Saturday about Monday to Friday Monday to Saturday why Monday to Friday na mo start o de anopa emo no nsia kra na doctors na duro ho dada okay yo okay mate yeah da se onso ofre ye 0260196064 0260196065 me patro good evening udini baby akase free Good evening. Kasa free. Plateau me patro my intel Pacho music musician. Big clean mundi na CCC. Kufu twasi na na ko hospital no do said work and no no ankasa hwe enye hwe mu no ho de ha no oma wadro nto ase why I said the believe said work and na yeah me patcho ayasabia ne bi wo ho a eja wo mo obi a ne ba bia ne gidie wo ye kanfo ye ho de ama se bra ye ne sciatica expert na nkasa to de bra na wonye hwehwemu de ha wo no wo behu na wo mama odro na atimi a eto ase na wo ho ato why me patcho ai tantra hill ho na runabout ho na why yes yeah that's a self friend daddy 0260196064 0260196065 ye fa few calls bi na yetime asori mpacho good evening odin baby akase free good evening mpacho mi di numero kase free sunya eno mary sunya ma yentie wa mame mi do fu mi mpacho hello eno mary oh eno mary where time sana wujina sunso hello oh eno mary me need the anka ha wo but sunyane me papa Thomas owo eye sunyane teaching hospital na say regional hospital no first gate no ne nhwe ni mo ho pe ba bi ATM afidie ni se no pacho bibi ha wa kona ontimi nhwe o mame me pacho good evening odin baby akasa free hello me pacho good evening hello good evening Pacho me kasa free time for Burkina. Me pacho my yentie o. Pacho kasa clinic ni do efa. E pacho bi wo tantra hair runabout to her ya why? What the ben why? Pacho em dance. Yenso ye da se ofre ye ma yenhwe na yenfa last caller na yenko 0260196064 last caller pacho good evening udi baby akasa free Dabi facha yen me se oba no wadaro ma walowa wo fidie no e de ama yen ma yenhwe me pacho good evening udi baby akasa free wa fidie no be na no atwe ho mpacho ma yenti odade odi ni baby akasa free le tinde because me kasa fi disco okay yes but you know say you me to ase to no ti from then I wait when and na me think but me share me at the end of me think yeah ni nyina ho ni nyina so nurse ni bi fa ho ntine e bia wo ha obi aba ho betimi anya pains ni wo ho mpacho referring her and pana boy me the number fato so na me mo bo number no e ma na e friend ne mpanyufo ni nkomo why
Okay. Mate yeda se se ofre ye ebusua de ni nyina si obi afa ne phone wo pese 21st clinic doctors no won sembise bia wo ne wonom etwetwe no na chesa na se asem bia pese obi sa wonom no mo etimi agye so doc befa we ye na Stella obi frɛ wa hase no me pa cho number ne ye 0540 doc betimi e office he ya 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and I say 0249 311 another 311 0249 311 311 and 0540 311 311 kwantintin bia na kowie ewo abobo no na se koti ase nom na healing point dwumedie no wapomoden mapan chire dwumedie ya bribia kwasi adedura no sia pemu kwasise no so bepem no ye de ba wo akwam na ha na ye de esi mame na be masafo kantanka se social media handles on na de ye ko ye da mo amoso mo ba ye nyina ase na ye na Dr. Sixtus Dr. Penyina 21st clinic tantra hair run about Accra Hase no motua no so ono ne ne waje bra woni ye ebetwetwe enkomo midi di wohine ire mame ekua yebowa esiama bronya ubetimi afrem abrewati amejo sododo ma Sylvia mame fa we kranya ma Sofia pacho uwo UK Ana fo amutie mi munyina mu nim se 21st clinic de ye friend sciatica originator sciatica pace setter the chosen one the anointed one ye kasa the anointed one na de pa che ne se de nyame asra ne ngo so meye bibi ene ye kasa the chosen one na de ono wodan so a obi antesa no enti se eba sciatica yare no a the chosen one the anointed one ye from the 21st clinic wo mo maka nyina no they are fading away wo mo maka nyina na boa bia epese wo dore stradia eya wo sua preku wo mo nyina pese wo musua 21st clinic nenso wo mo pre no mo tare a no wo mo awai etire mi busa wo se wo to ase abra bomu tesai wo sire etesai wanantu ene wananti nso etesai Nansen wuntimi nsha heel ni biemo ho nansen wuntimi nsha slippers ni biemo ho nansen wuntimi nsha shoe ni biemo ho nanka krachi ni a wo kɔ office bank manager na wa hye slippers adan a wo si wananti no emututu wo hye shoe a na emia nyemia na emia wo nerves na efa wo sisi achi no a efa wo to ase na fa wo sirem na fa wo nanse ne kopie wananti ni ho no emu aye mre wo yare na ye fra ne sciatica bra 21st clinic na ye fa massage papa so bra 21st clinic na doctor for mu ni madwuma bra 21st clinic na a nurse fo a wo mu ye adwuma a wo mu ye na onim se nkrofo bi wo mo kɔ hospital mo se sister akosua me kɔ hospital bi anese fo ni mfime wo mo nyina wo mo phone so ene wo mo kɔ TikTok hye wontimi nya sabo 21st clinic 21st clinic se wo ye nurse ni na wo ye adwuma ne hu se ukuta phone ye be yi wadi I'm telling you ye ne ye patience ho agro na me ma waso te se 21st clinic do enye sciatica nkwa na wo mo sawo eye ayaresabia wo maboma edimu eti se ye hypertension se ye diabetes se ye stroke anasa yare ye be wo de fabra na ye moa se ye nipadua no ene yare free wuti besi unase apart from say ye sciatica commandant ne researcher ye the anointed one the chosen one no yare bia nso yesa if say a full clinic it be confirm I will say menko hospital be jojo menko hospital nurse fo be bubu ani chie menko hospital wudru ho na wo mo nante wo so menko hospital wo da ho aso obi amfa ho menko hospital doctor na wona ne girlfriend e sha office na wo mu di nkomo na patients egu ho doctor ho wo sha office na wona ne girlfriend ete office na wo mu di nkomo na patients gu achire na wo mu hu ne wo nyame pa cho 21st clinic and some nonsense no hu bi o enti bra na yensom wo sompa a doctor ne nurse fo a wo mu gine nipa ho wo mu wotsema massage bi e be ye wo no ye be no me wo to ase ye be no wo sem no wanantu ene wananti na afa wo nerves no sa chia kora na watenetene se nerves no so wa pa ba kora na enkuransha ba se nerves ne buofu a wo be sesere e se 21st clinic de adwuma no ye tiase 21st clinic e fro se bra ya doctor for ya ready ya nurse for ya ready se ye de customer service papa ye betimi e de asomwo se wo wotemanso a Roma asafo ne nchen wa ene ye wo mo kan so a obom kwan so new market wo na wo behu ye se wo kumase so ehwan overseas Sompa FM ye headquarters no sa dan no emu ena 21st clinic ewo mo wo sunyane ye de regional hospital first gate ene din hwani mu ena techi man so OGN bank dan mu ene ye wo adehia mo won kranza ye ben children's park mense wonom ene wo mo mikrun kranza na wo firi eti mense wonom mo so mo nkɔ ba bi ye ben children's park ne ye ben ho mo takwa ye ne Roman stores no edin hwani mu ena takrade afie kuma number 9 taxi station no
ɛho na obehu yɛn brekum yɛ nie goals yɛ nie ɔboase yɛn pɛsɛ wo betwa kwan akyɛ ɛno nti ya bɛn wo pona no ɛyɛ 21st clinic a wodi wo nipadua ɛbrɛ yɛn a yɛbɛyɛ ni yi ama wo ansan wapie ne yɛyɛ wo massage bi yɛyɛ physiotherapy bi ne ama wo nuro bi yɛn nuro no wonya bi wɔ abɔnten gye sɛ clinic hɔ a enti frɛ 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 still 21st clinic ɛyɛ sciatica originator ɔyɛ sciatica commandant ɔyɛ sciatica researcher ɔyɛ sciatica the anointed one ɔyɛ sciatica the chosen one etibra na yɛn som wo yie 21st clinic still sciatica expert. Sompa